هشت پارتیên Kurdî di heman demê de li bajarên Qamşlo, Hesekê, Dêrik û Kobanê xwepêşandanên redkirina buhayê genim ê gojîhêla hikûmeta demkî ya Sûriyê ve hatiye danîn li dar xistin. Partiyên Kurdî li ber navenda genim li bajarê Qamşlo kom bûn û piştgiriya xwe ji bo daxwazên cotkaran ên ji bo bilindkirina buhayê genim piştrast kirin. اف نرخيات يعني حركه زاني ناقي و مستوى جو كارو خبات يا مصروفا جول سر جنمو چاندي هاتي كره ام بيجن كيلكا جوتكار خونه داخواز امش و د سالاداريا دمكي جولي وغيره كي چيك جبو نرخ جنم نخاسم جي قلق بوهابون قلق دفرا چيبوي سر استا جمركا سر استا خدمت گزاري ابجي ناكا خدمته داخواز قلي هرمي نكرتني حمو قلي جول هرمي جيان دكه والسوري تماما Encumena Niştimani ya Kurd Enekesê goj zêdetirî 16 partiyan pêk tê di daxuyaniyekê de daxwaz kir got hikûmeta demkî ji bo kirîna genim buhayekî guncaw destnîşan bike. Got li gorî lêçûnên hilbirînê be. Berpirsên encûmenê tekez dikin got ew ê bi hemî şêweyên berdest fişarê bikin da got bercewendiyên cotkarên Kurd biparêzin. وەک ئەنجومان مەداخوایانێک دەرخست دیژی وی نرخی و ئەمێ هەول بدن درۆژێ بێدا ئەم کار و خەباتێکێ بکەن دانوستانێ وێ حکوومەتێرە بکەن ji بۆ گوهارتنا وی نرخی و لەسەر ئەستای جواکێژی ئەمێ کە هەول بدن گۆ هەنێک سەکن دەرکەوێن دیژی وێ کەریارێن ji ber wê jî çi keryarê xirab derbarî miletê me de derkevin ئەمێ هەول بدن گۆ فشارێکیان بکەن و گوهارتنەکیان بکەن و wê teعدا gol millet û cotkarê me têkirin em rakin ji holê. Hikûmeta demkî ya Sûriyê buhayê kirîna genim bi 46,000 lêreyên Sûrî an jî nêzîkî 340 dolar ji bo her tonekê destnîşan kirbû. Ev yek di nava cotkaran de bû sedema nerazîbûnê. Karbidestekî hikûmetê ji dengê Amerîkayê re daxuyanîkirin got ji ber gazin û giliyên cotkaran nirxê kirîna genim dê bigihêje nêzîkî 400 dolarî serê tonê. من حاك سروك بريز احمد شرع وشيبه اف كما ما جيرغو من حي كما منا سعر جنم ما بلندكر جبرغو وقت سعر جنم بلند بك قال لك تشبيرجي ارتباطا يعني او جي بهادب يعني انا تقريبا يعني امتف زياده ومن حا بريز احمد شرع جيبيجن دقي دور تشل سنتي تقريبا يعني طون دب دور 400 دلار چند روز پشتی خۆپێشانdanên rojane yên cotkaran li çend parêzgehên Sûriyê got daxwaza zêdekirina buhayê genim dikirin, Serokê hikûmeta demkî Ehmed el-Şerع fermanek derxist got ji bo her tonek genim 9,000 lêreyên Sûrî weke xelat da. Bi vî awayî buhayê her tonek genim gihişt 55,000 lêreyên Sûrî. Ev buha birêjeya danûstendina heyî ya lêreya Sûrî li hember pereyên biyanî bi qasî 309 dolarê Emerîkî ye. Îvan Hesîb, Dengê Amerîka, Qamşlo.